ku mwanya wa gatanu dusanga Koloneli Marie Immaculée Muragijimana. Uyu ni umwe mu bagore barindwi ba mbere mu mateka y'u Rwanda bahawe ipeti rya Koloneli mu ngabo z'u Rwanda RDF. Yazamuwe mu ntera na Perezida Paul Kagame, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ariko tariki ya 19 Ukuboza mu mwaka wa 2023. Uyu kandi yatanze umusanzu ukomeye mu kubaka u Rwanda. Yakomeje avuga ko kwinjira mu gisirikare byatewe n'uko ingabo zari zarapiye inkotanyi zabohoye u Rwanda, maze nawe akiyemeza gufatanya nazo mu kubaka igihugu. Ubwo yazamurwaga mu ntera nibwo byamenyekanye ko abarirwa muri brigade ishinzwe ubwubatsi construction brigade mu ngabo z'u Rwanda. Ndetse kandi uyu Koloneli Marie Immaculée Muragijimana arubatse, afite urugo, umugabo ndetse n'abana. Uyu kandi avuga ko igisirikare kitamubuza nk'umugore kuzuza inshingano z'urugo rwe, ko ahubwo ari inshingano zibangikanywa bigakunda. Naho mu Ukuboza umwaka wa 2024, Koloneli Muragijimana yagizwe chairman w'ikipe ya basketball y'abagore ya APRFC. Koloneli Muragijimana ni icyitegererezo cy'abagore bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, berekana ko bashobora kugera ku ntera zikomeye mu rwego rwo kurinda ndetse no kubaka igihugu. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, ndumfura Chris. Stay tuned.